Hello, Salamat. In this video, we will see seasons. In a year, there are 4 seasons. ስለዚ እዚ ቪድዮ ወቕትታት ናይ ዓመት 4 ምዃኖም እዮም ክንርኢና ማለት እዩ። ሓጋይ summer፣ ክረምቲ winter፣ fall ቀውዒ፣ spring ኣየት ወይ ጽድያ። Now we'll write the seasons here. ክንጽሕፎም ኢና እቶም ወቕትታት ናይ ዓመት ማለት እዩ። ቀዳማይ ሓጋይ ሓጋይ This is the season that it is hot. እዚ ሙቐት ዘለዎ ማይ ዘይዘንበሉ ወቕቲ እዩ። Second one is ክረምቲ winter. ክረምቲ ክረምቲ ማይ ዝሃርመሉ ወቕቲ። This is the season where we have rain. ቀውዒ It means fall. This is the month where we see plants shedding their leaves, for example. እዚ ኣውፅልቶም ኣግራብ ኣውፅልቲ ዘርግፍሉ ወቕቲ ክንብሎ ንኽእል ማለት እዩ። ድሕሪ ዝመፅእ ኣየት ወይ ካልእ ዘለና ኣየት ጽድያ ማለት እዩ። ስፕሪንግ ንብሎ ኣየት ሓጋይ summer፣ winter ክረምቲ፣ fall ቀውዒ፣ ኣየት ከዓ spring spring. Okay. So ሓጋይ ክረምቲ ቀውዒ fall ኣየት spring. Thank you. This is short video on seasons. زي حد صاري نيرا بزعبا وقتي مالتي. هذا زمت فيديو نراقب.